Nkwifurije kugira wa gatandatu mwiza cyane Mundo Deportivo mu gihugu cya Espagne ikaba itubwira yuko projet za Ronald Koeman zitangiye kabisa. Akaba rero ni projet afite iyi saison mu byukuri agiye gutangira kandi atangira n'imbaraga nyinshi cyane. Rero uziko saison ya Barcelona itangirwa rero na trophée ya Gamper. Akaba rero uyu munsi saa moya z'ijoro ikipe ya Barcelona irabiri kuri Camp Nou ikina n'ikipe ya Elche. Hanyuma araza kuba rero atangiza abakinyi bakiri batoya, anako kandi Emiliano Pjanic ari buze kuza kubona match ya mbere mu jersey ikipe ya FC Barcelona. Hanyuma akaba rero ari nayo match ya nyuma ya pre-season kwa ikipe ya Barcelona nkuko bisanzwe. Mundo Deportivo kandi kabitubwira yuko Semedo agomba kugurishwa kugira ngo haboneke uko hinjira Eric Garcia, Desti Serginho ndetse na Memphis Depay kwa ikipe ya Barcelona. Fera suivre. Icyabakuru Sport nyacyo kikatubwira ati exame ya Gamper. Akaba rero ari cya gikombe bakina batangiza saison. Akaba rero Ronald Koeman ndetse na Barcelona na Messi baraza kuza kuba bari rero ku kibuga cya Camp Nou bakira ikipe ya Elche mu kanya saa moya rero match ibanzirije champion ku kiyamakuru kibivuga. Sport kandi komeza tubwira yuko Klopp yamaze gusaba ikipe ya Barcelona ko bamutiza Ousmane Dembele. Ari nako kandi iki kinyamakuru kivuga ati Bale yakinguye umuryango w'inyuma yanyuze mu bikara ataha. Yanyuze muri porte y'inyuma mu rugi rw'inyuma y'igiriye abasha yatarega isi ibinyamakuru. Ikinyamakuru Marca cyo cyagarutse kuri Gareth Bale kivuga ati byose ni byanyu Tottenham Hotspur mutware kabisa. Akaba rero Gareth Bale yamaze kugera mu ikipe ya Tottenham Hotspur ya Jose Mourinho, ariko hari hashize ukwezi kose yaravunitse. Uyu mugabo muri Wales rero akaba yarageze London ku munsi w'ejo ndetse akaba agomba no gukora ikizamini cy'ubuzima. Ikinyamakuru kikavuga ati turindiriye kuza kureba ikiri buve mu bizamini by'ubuzima kuko afite kuba afite ikibazo kiri physique, ati rero bishobora kuza ku affecta a transferiye. Anako kandi ikinyamakuru kitubwira ko Sergio Aguero rero nawe yamaze kugera muri kapitali y'Abongereza. Ikinyamakuru AC cyo kikaba cyamwisa umunyamujinya Gareth Bale kivuga ati umunyamujinya yahindutse intwari. Akaba rero kivuga uburyo yakiriwe neza cyane rero nk'umustar ukomeye cyane n'abafana y'ikipe ya Tottenham Hotspur rero. Hanyuma ikinyamakuru kikatubwira ko uyu munsi Tottenham iri buze kuza kumupresenta. Anako kandi ikinyamakuru kitubwira ko afite ikibazo cy'ivi, imvune y'ivi, hanyuma akaba ngo bishobora kuzatinza rero gutangira kwe muri Premier League akina ikipe ya Tottenham Hotspur. Byakuvuga neza si ibinyamakuru sha ni hatane. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani ikatubwira ati Serie A ati ndagukunda. Akaba rero ari Serie A ari butangire uyu munsi, akaba rero ari show time kabisa. Ikinyamakuru kitubwira ko rero ndetse na championnat z'abatozi bite zitangira mu gihugu cy'Ubutaliyani, ari nako rendezvous rero nta yindi ni Fiorentina n'ikipe ya Torino uyu munsi, ari nako Hellas Verona rwakira ikipe ya AS Roma. Corriere dello Sport yo ikabivuga ati igaruka rya championnat mu byukuri ati uburyo bwa football buragarutse. Anako kandi iki kinyamakuru kigaruka rero kuri échange ya Dzeko ndetse na Miliki kugeza kuri ngubu ntirarangira. Miliki akaba atararangizanya n'ikipe ya Napoli yerekeza mu ikipe ya AS Roma gusimbura Dzeko ugomba kuva muri AS Roma yerekeza mu ikipe ya Juventus. Kuri ngubu rero kwa ko bitararangira, umutoza rero Fonseca w'ikipe ya AS Roma yafashe icyemezo cyo kumanukana Dzeko amujyana ku kibuga cya Hellas Verona. Ikinyamakuru kandi kikatubwira yuko naramuka atabanjemo Dzeko ngo ajye kuza mu kibuga akaza kuba akoresha Mkhitaryan kuri attack. Afera suivre. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Daily Star kikatubwira ati yagarutse mu rugo ati asinya nk'intizanyo. Akaba rero yakiriwe nk'intwari yitwa Gareth Bale. Mu gihe kandi ikinyamakuru Daily Star kigaruka cyane kuri Thiago Alcantara amaze gusinya ikipe ya Liverpool igihe cy'imyaka 4. Anako kandi ngo aferi ikurikira ko kwandika ikipe ya Liverpool n'ukureba ko bahita bazana Diego Jota. Akaba rero arimo arabarirwa ko yatangwaho miliyoni 41 z'amapaundi zizazamuka zikajya kuri miliyoni 45. Daily Star ikatubwira ati Ole Gunnar Solskjaer arashinja umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abongereza Gareth Southgate kuba yarahamagaye Mason Greenwood kandi yarabizi yuko uyu musore akeneye ibiruhuko. Aravuga ati rero ntabwo nakombye ko yaramuhamagaye kuri match ya Iceland, yarabizi neza cyane ko uyu musore akeneye ibiruhuko nta kuntu atari gukora amakosa. Ikinyamakuru The Sun nacyo cyagarutse kandi kuri Gareth Bale kivuga ko ari gutizwa mu ikipe ya Tottenham Hotspur, gutizwa mu mwaka umwe rero Spurs igomba kwishyura miliyoni 12 z'amapaundi, hanyuma ibindi byo kumugumana bikazaganirwaho sezo itaha ku kinyamakuru kibivuga. The Sun kandi mu transfer yayo ikabitubwira ko Inter Dome iri kwifuza Chris Smalling w'ikipe ya Manchester United irashaka kumutira amezi 12, hanyuma ikamwihembera full 120 by'amapaundi ku cyumweru ahembwa. The Sun kandi ikatubwira yuko Manchester City yamaze guhereza umusore wayo mutoya amasezerano Tommy Doyle. Akaba rero yamaze gusinya imyaka 4, ni kapitene watangiye imyaka 23 w'ikipe ya Manchester City.
DML mu matransferi ya Simon Jones aratubwira iki kuri uyu wa gatandatu, akatubwira ko Manchester United yatangiye ibiganiro n'ikipe ya FC Porto ku musore w'inyuma ku ruhande rw'ibumoso mu Brazil y'imyaka 27, bikaba bivuga ko rero ashobora gutangwaho miliyoni 17 z'amapound. Anako kandi ikinyamakuru gikomeza kitubwira ko Manchester United iri gushaka umusore w'ikipe ya Inter Domira Ivan Perisic, ari nako kandi Roma ikomeje kuba ifite icyizere cy'uko ishobora kuyumvikana n'ikipe ya Manchester United ku bijyanye na Chris Smalling. Leicester City ikaba itegereje kumva offer ariyo yose ku muntu waba ushaka Demarai Gray, akaba rero ni nyuma y'uko ikipe ya Leicester City yamaze kumvikana n'ikipe ya AS Roma ku muwinga witwa Cengiz Under. Uyu musore rero akaba agomba kuza mu ikipe ya Leicester City agatizwamo umwaka umwe, ariko bazamugura miliyoni 24,600, hanyuma akaba rero Demarai Gray we asigaje umwaka umwe mu ikipe ya Leicester City. Bategereje kumva ikipe yayitanga amafaranga meza ikaba yamutwara. Besiktas ikaba yamaze gutanga offer ya miliyoni 2 z'amapound ishaka umudefenseur w'umunyamerika nyuma ku ruhande rw'iburyo ikipe ya Newcastle DeAndre Yardine. Fulham ikaba iri kugana n'ikipe ya Benfica kuri Florentino Luis kumutiramo, hanyuma bakazamugura miliyoni 23 z'amapound umwaka utaha. Fulham kandi ikaba iri gushaka umudefenseur w'ikipe ya Tottenham Hotspur umusore Yohan Foyes, ari nako kandi inari ku mudefenseur w'ikipe ya Watford Craig Dawson. Hanyuma Tottenham Hotspur ifite agawinga kakana kakiri gatoya cyane kitwa Jack Clark karashaka gutizwa mu ikipe ya Birmingham imira kifuza. Chelsea kandi ikafite umusore mutoya cyane Lewis Berker akaba ari kutizwa mu ikipe ya Trabzonspor mu gihugu cya Turiki. Aston Villa ikaba iri kubaza Marseille uburyo babaha Morgan Sanson, ari nako kandi ikipe ya Aston Villa ikomeje gukurikirana situation ya Willan Cyprien umusore ukinira ikipe ya Nice. Watford ikaba yamaze gusinyisha umusore w'imyaka 19 ngira ngo twanabigarutseho ku nkuru iheruka, uyu musore w'ikipe ya Manchester United hagati mu kibuga ku buryo bw'ubutizanyo James Garner. Kwene batransfer ari kuvuga ikipe ya Aston Villa ikaba imaze gusinyisha Bertrand Traoré mu buryo buri official imyaka 4, hanyuma ikaba imuguze miliyoni 19 z'amapound. Genoa ikaba yamaze kwerekana nk'intizanyo kuva mu ikipe ya Chelsea David Sapacosta ndetse n'intizanyo kuva mu ikipe ya Juve Marco Piaca, abo bose bakaba bamaze kwerekeza mu ikipe ya Genoa. Urabona ko abayobozi babo baberekanye. Ikipe yitwa Denizlispor yo mu gihugu cya Turkiya ikaba yamaze gusinyisha Neven's Boutique, uyu muramuzi cyane mu ikipe ya Dortmund imyaka yashize, ariko ubundi yari mu ikipe ya New Berlin, akaba rero yamaze kwerekeza muri ikipe yo mu gihugu cya Turkiya. Reka dusoreze muri NBA, akaba rero Giannis Antetokounmpo akaba ariwe watowe rero nka MVP wa saison mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika muri NBA, akaba rero saison ya 2019-2020 rero ariwe mukinnyi w'umwaka wa NBA, igihembo ahabwa na Kia akaba yamaze kugihabwa uyu munya-Nigeria w'umugereki Giannis Antetokounmpo w'ikipe ya Milwaukee Bucks. Les amis, ibihe byiza cyane, Imana ibarinde, weekend nziza.